слышал, то, что у вас у черкесов есть своя порода лошадей, которые славятся своей резвостью. Да, у нас есть своя порода лошадей, но она славится не только своей резвостью, но еще и выносливостью. А у тебя есть своя лошадь? Да, я тебе могу показать. О, покажи. Хыфӏыцӏэ ӏуфэм къыщыщӏэдзауэ, шэшэн мэзхэм нэс къызыщӏиубыдэу, ижь лъандэрэ адыгэхэр Кавказым щыпсэуащ. Адыгэ лъэпкъым и дуней тетыкӏар къапкӏуэтэнумэ, хъугъуэфӏыгъуэр къызыпыщэщ щэнхабзэ жыпӏэмэ ущыуэнукъым. Ижь лъандэрэ мы щӏыпӏэхэм щытесэхауэ псэу адыгэхэм шы лъэпкъ гъуэзэджэ къагъэщӏат. Шагъдий, мы шы лъэпкъыр зауэлӏым щхьэкӏэ дунейм къытехьам хуэдэт, апхуэдизкӏэ лъэрызехьэти. Адыгэ зауэлӏыр зыхуэныкъуэр я джарэ Маскъал зырызу зыхалъхьам хуэдэу щытт, а шы лъэпкъыр къэлъэщӏыхьэн щымыӏэу лъэщт. Адыгэшыр махуипщӏым щӏигъукӏэ фӏыуэ мышхами, зыкӏи и къарур кӏуэщӏыртэкъым. Уеблэмэ нэхъ жэр, нэхъ лъэщ, нэхъ шыщхьэмыгъазэ хъур. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм ящыщу адыгэхэрат шууей нэхъыбэ дыдэ зиӏэр. Зауэлӏ мин бжыгъэхэр хьэзыру напӏэзыпӏэм къагъэувыфынут.